Bingo! Bingo! Bruh. Wah teman-teman, di sini ada Boboiboy, Upin, Yaya, Susanti, dan Adi teman-teman. Wow keren, tapi mereka tidak punya kepala teman-teman. Kepalanya terpisah teman-teman. Oh no! Mari kita pasang kepala mereka teman-teman. Let's go. Mari kita pasang kepala si Boboiboy dulu teman-teman. Let's go. Wah teman-teman, kepala si Boboiboy sudah terpasang teman-teman. Sekarang coba kita pasang kepala si Upi teman-teman. Let's go. Wah teman-teman, kepala si Upin sudah terpasang teman-teman. Wow keren, coba sekarang kita pasang kepala si Yaya teman-teman. Let's go. Wah teman-teman, kepala si Yaya sudah terpasang teman-teman. Wow keren, coba sekarang kita pasang kepala si Susanti teman-teman. Let's go. Wah teman-teman, kepala si Susanti sudah terpasang teman-teman. Wow keren, coba sekarang kita pasang kepala si Adi teman-teman. Let's go. Wah, kepala si Adit sudah terpasang teman-teman. Wow keren, kepalanya sudah terpasang semua teman-teman. Kita pamit dulu ya, dadah.